Meeting tabiriba khwai khuding makpu khurumjari. Impact News na sandokchariba Impact Talk to Manipur connect with people you serve program asida mayambu taramna okchari. Well, this show is a platform for pioneers, leaders, entrepreneurs, professionals, activists, and anyone in service of people to share their visions and their contribution to the society. Ngasigi guest oina puduna lakchariba asi Trek Asia Cup 2019 da gold medals mari laubata natana Asia gi oina men's junior 200 meters sprint event hanagi record break tawduna anoba record set tawkraba Ronaldo Laitonjam ni ahanba maktada Ronaldo bu taramna okchari. Thank you. Thank labasu thengna whole impact team ki maikai degi a very big congratulations. Thank you so much. Okay, so I say how do pasidi ming bude ina panjakre dubo. So a brief self introduction ima baba life from schooling kai degi tau bir ai sina ching bathang biu. Igi ming Laitonjam Ronaldo Singh. Aduga igi perform na wangkhaning team buki mapa. Aduga ai hana Kanan Devi School da tamame. Aduga adugi matung dai Delhi da shift me. Ai chin now ani kitane. Ai na hanne ai now ai makhari now paam ga lady. Chahi trama thoi time do sure. Aduga ima khoi ma kitane. Ko baba 1 year 5 kitang rai lai gidaba. Ado that's all. Okay, so pickling idagi cycling si dum pambirak pra natragana kanana ga inspire toraga cycling gi lam si da changlaki. Actually, cyclist mana ai changkibje. Ishana ukhangi deba. Samna ko baje swimmer neba. Adu ai ju swimming da dum khoi gi haidi khoi gi heri di de swimming loi toyeba. Adu ai ju swimmer han oirame. Modern college da swimming da chalame dum school gi matang after school ai dum pung ahum deina mari makhai ba dum swimming da chalame. Adu matung da sum tagel ji da nong 2016 gi April ja tagel da trial am lak paneba. Delhi degi lak pane National Academy degi Amar Singh ko huji ki trial selector je. Ado mana laga tagel ji da selection tawa. Ado koi mana bam na ha pa devasan ko ai ga swimming taw ne. Ado da mana ha ko ji da aju trial ji pishalage na chatpa sum haidi freely oi kai wai to sum pi ba chatpa ne trial je. Ado da tha mong le ga June ji da ka khale na paw lai. Amai taw ga je ai di cycling gi lam je chang khib ne mai taw ga ai sana su pam pam da na trial pishalaga do mai taw ga chang gi ne cycling ji da. Ai di angang oi ga ne pam bu kholo pa ken le je. Okay. Swimming di pam ko angang ga ne. Adu di hujik di swimming di practice story brand taga cycling do ina focus taw kraba. Hujik cycling do pura focus taw kai na ha da hujik 2024 gi target ka loina na chalib ni na cycling do pura focus taw to pa mind da taw ga dam ni na cycling da dum pura straight focus da. Okay. Adu di hobby oi na ga thambra swimming si di ka mind taw hai di sum nong phado yeah matlab जैसे matamam relax होना अदुम हाइदी सकरी गुम्बा cycling सम off season गुम्बा लाइब दा swimming तो बचत गुम्बा हाइदी सम relax होना कई होई कई मैं तो अदुम hobby होना थम जाए swimming. Okay, makha tarak pasi somna professional cyclist orak pasi hujikti world champion ore but songi first cycle ga si kanana laibi ki aduga songi cycling gi bike cycles isu yamna tangi ko adu songi bike sina government sponsor to bra or isana laibi bra. First of all, cycling gi hai koi pirak pai di koi gi sponsor Honda aduga side da thank you hai ninge CFI ga kaina habada moi gi mating yaw da na koi asam expensive cycle je phangoi some have the cycle amagi samje keno ne ba 10 lakhs ne ba ado Honda na mating pang ba di government na mating pang ba di koi cycle da phangje government ne fully support phange ado cycle do government yu ni na kari gumba ina Manipur thokchara pa gumba cycle do puthok pa yadam ni na kem da dum thama ma ga ina Manipur thok pa training gumba tawning ga ji cycle lai ta ba adu da paisa nung sana ju mat di matik ja ma di lai tam expensive ni lai ba dum ngam da adu yum da thola ga dum training taw da bi da dum lai je no ite no ite. Okay, well sina professional gi oi kre du na ta na isana ga pickling ai da gi khoi first bicycle ka hai nei ko life ta sudum adu song gi first bicycle gi story sina ka mai ta okay. I first bicycle ki story je anga oi ganda khoi bana mtang ai white color ki cycle am le me ba BSA ko ma adu da adum ai ju lei dana hai cycle ki stunning da khot pa style da khot pa pam jare ba adu gi khitang hai di ma adu anga ganda ina pam jagi da cycling da adu ji yam kana re kana da hai di lei dana apam du da dum changchen ki ba apam du dum changchen lak pa do ai di swimming je ka na pam di na cha da ba ina adu da lei dana hai di anga kan de tamam ba du ne du ja
Okay, cycling haraga events yamna laiba maliko. Adu events si Ronaldo na kai event sanarib no amadi hoji paubada kai achievement sing do mutanga thambi. Koi ai music sanajai event je cycling da koi discipline ani sueba. Endurance haiba amga sprint haiba amga. Adu da sprint sida ina sanajai je ifin da koi event mari suye. Sprint mari mangai sanajai. Mari mai profession ne aduga Mari se kai oiban. Mari se 200 meter sprint nam laira. Sida yana western record am handak ano bam tham. Aduga Hanagi record sina kai oirami amadi ano ba record somna set to gi record sina kai oi. Hanagi record che kano dagi China dagi nupa amana thamambane. 10.1 haiba record che mana thamambane. 10 second .167. Aduda ina record mai break to jaraga 10.0067 da pujarabane. Okay. Okay, sprint ki event mari do makata bi. Amane sprint legre aduga adu matungda Kerin. Kerin je Japan ki event neba. Aduda cycling je register da ko da Kerin nam leira. Aduga 1 km time trial most longest event in sprint. Aduga adugi matungda team sprint haiba amga. Uji akona world championship Korean world championship ojeri Indiana. Team sprint haiba event jida. Okay. Yam nungaijai aduga songi achievement sing su kitang panbi. Aigi hujikuki quite biggest achievement di 2019 Junior World Championship da team sprint the goal observe si one of the biggest kanone. Haidi adugi success to tawna hona wada we are trying 2 years. Akoi chahi ni di hona jara pani adugi success to ado we have did it. Yam harawe kan have the adu numit akoina medal won with 15 August ne. 15 August numit akoina chahi ni mamanda ko sarna ko myamda promise to give ne. Smaina 15 August da ko medal loroga. India da koina achowa adi khodolam bigani nongalaga quite first Indiana smaina first history da in cycling da medal lore kholena amai taga focus pura focus dedication galoina na adum tork pani na adum success to fangje do yam haraw India da koina smaina gift on a piva 15 August ta adi chance to fang da bani na adi adugi chance miss tawning da koina India da goal on represent da 15 August da adu moment to ka ba song ngamjera aduna one of the biggest my achievement yam nuksi ko huziki sorry is yeah very sweet and aduna taba to achievements ti kai to achievements adu matungda adu hi halapaga trek Asia cup sida goal mari lauje goal mari da Asian record amaga loina na adum goal mari loje adugi achievement am lega aduga adugi matungda trek Asian cycling championship do continues adum haidi aigi main event sprint have Korean have sida adum continue adum goal loje adu matungin okay yam nungai je makha tarak pasi Hojik somna yamna nukshiba wari musu likre so adugi moment to achieve tongna bu honor pada somna thengna birak physically mentally emotionally amadi ojakanagi makhada training tawrei or academy gumada yarakpra adu matang da thambi hoi akoi gi course ai RK Sharma sir maje Rajasthan da gine adu akoi Manipur gi madam amu jawe Gautam Devi Singjamai da gine adu mabani je pulaga akoi yam honabiri akoi mari je Andaman dagi yamaga akoi Manipur dagi ahumamga ai am laira Ronaldo aduga James sana ama kano dagi maming la maming ka awe sana kan pasorom dagi ne aduga Rojit habamga Bishnupur dagi akoi ahum je Manipur dagi ne aduga hojiki isu habijina Andaman dagi ne ado mana akoi ahum je Manipur dagi objida akoi madam na akoi yengjellaga adi Manipur gi kano oidane adi mingchal oigadam ni kot kadam no ismana medal lor kadabani 15 August da haidana akoi yam phane section na loina na thambire phone dagi distraction di lapthole phone loi akoi pisalle phone dagi kai dagi distraction loi adi any sort of distraction loi ma cut off social media dagi kai dagi adum loi laptho duna thambire aduga kai haidi akoi gi macha masu haidi wala pokholapa ima gi kaino do man link complete to kai madam duna aduga akoi sar na adum akoi gi kai leidana health kai ga pang bu yai ga adum pange adugi yam nungai je haidi akoi mai je moi miki leidana haidi yam nushina dum thamaga mai tawga pulap dedication oraga hope ne akoi gi complete oiga dam ni khot ka dem ma ha ga pork pane ado dream ji success ori ji yam harawe koi ji Korean world championship ore ado yam nungai as a Manipuri mete ma chaum oina so exam harawe yam nungai je songi wari sita bada and makha tarak pada songi experiences sing cycling tamba hek horak padagi na somna budi selection trial amadagi hoki bani haire ko ado selection trial duna pra initial point ni hojikti world champion ore badi marak sida thengna birak pa experiences awan nungai mayam share to bi eje hamba changbujida Delhi ore je Delhi ore jida
ꯈꯨꯃꯥꯟ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯝꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯔꯊꯗꯦꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯤꯔꯦꯀꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯆꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯊꯧꯕꯁꯤꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯇꯨꯏꯌꯦ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯧꯕꯗꯨ ꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯊꯧ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯈꯟꯕꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯚꯔ ꯒꯤꯚ ꯑꯞꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇꯣ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯖꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯩꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ 2016ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯖꯩ ꯋꯥꯔꯜड ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯗꯔꯅ ꯌꯣꯈꯤꯝ ꯑꯦꯂꯤꯁꯅ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯚꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧ ꯀ꯭ꯔꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯥ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯚꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯟꯗꯨꯔꯦꯟꯁ ꯊꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦ ꯈꯟꯖꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯟꯗꯨꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯀꯩꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯒꯦ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯏꯚꯦꯟꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯊ ꯋꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯗꯨꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯣꯡꯒꯔ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯔꯠ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯀꯦꯁ ꯂꯩꯗꯅ 10 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟꯗꯨꯔꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 4 ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯚꯦꯟꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯃꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯆꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯖꯔꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯥ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯝꯁꯅꯦ ꯑꯩꯅꯦ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯋꯥꯠ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯠ ꯕꯥꯏꯛꯅ ꯇꯦꯁ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ 이nnꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯕꯦꯇꯔ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯇꯣ ꯕꯦꯇꯔ ꯁꯨꯝ ꯎꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ 3 ꯃꯟꯊꯀꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯣꯈꯤꯝ ꯑꯦꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯖꯔꯃꯟ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕ ꯑꯩ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯔꯥꯏꯗꯔ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯔꯥꯏꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯀꯤ ꯔꯥꯏꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯣꯈꯤꯝ ꯑꯦꯂꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯌꯣꯈꯤꯝ ꯑꯦꯂꯤꯁ ꯌꯣꯔ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯇꯤꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤꯁꯨ budding or aspiring cyclist mayam amsu yengangani haina khanjaraga ad kai haireki amtang share tobiro mana hayada even ama thom da be calm and be cool think positive don't think negative aduga kai yoga the best way to keep yourself from like positivity mayam lay and negative vibes mayam lay lakpaduda yoga is the best kind adu man adum haibirakiba layba mayam ama ado kama haideno khangdre ju adum yam sange ma haikibdo adum yam faza ai maju english ta ba khangde german language na ai translate yam na wana tawkibne ma ne ngoda ai san to ga leina ai ju tong munna ta ga bab to loksaloba okay and yam nungai jai matang sai sida break amtang lojage break ki matung da makha ta ba wari mayam ama sanasi matang sai sida break amtang lojage break tagi yam thuna hanjarake impact news bidding ta duna lebi impact news ta impact talk to manipur yengbiri ba khwai khuding makpu Ibethoi Thokchom na taram nokcheri Ronaldo break ki mamang da khoina na ki experience mayam ama su share taw kre yam nungai jai aduga makha tarak pasi huzik next level si next destination hai tare somge sweet kay obiri yes akhoi gi next target se first of all hoji akhoi na hoji only one thing khanjari baje 2024 olympics se sida akhoi qualify oiba aduga medal loba aduga we want to see our national flag high you know adu tanga akhoi hope to ji adu khe mamang ji 2020 22 ji da asian games commonwealth games leje si amadi akhoi sure adum medal lo haidi koi medal lo ngamna hona jani na adum haidi akhoi kan honor yu ji training kan tawri haidi kemna habada 2022 da kari goma khoina Asian Games Commonwealth Games ta better performance utpang amagadi akoi 2024 je Olympic chapagi chance am wangi aduna akoi jik 2022 ga 2022 ji da Asian Games ka Commonwealth ji da better performance unaba training pura preparation ta lei jari ba ado akoi coach na akoi da haibam lei akoi India gi country gi national anthem je only two people can haidi khongan bado ado mai ding ngam meba one is Indian Army and one is sportsman. So we are sportsmen, then we can
Yeah, play. Trek our play our national anthem to other country. So adugi motivation gal wena duna koi Olympic ta chalaga koi sure duna koi national flag to high sabse haidi khwaidigi wangna yengba pam jagani khal. Okay, songi next target to the makta spiritually motivate to budusu thambire aduna tana physically kari activities de henna engage to biri adugi target sing to the makta no mothers or cycling the punga focus to we koi cycling je no mother sam have the koi kari gumba trek our targadi trek se koi pung 9 o'clock taki hoga 12:30 bu tawje adugi evening do dum pura recovery wen chala di yam thina exhaust oina training tawjade adum recovery ga loina perfect time da dum training tawjaraga gym adum tawje adu trek ka gym ga je koi sprinter gi di yam thina main oje adu gym adum fajan tawje aduga trek se dum mix to marang marta aduga adugi makhari sagi keno da mentally de keno loi depend tawje ai sana training da kam focus tawraga tawje di kam na di training tawraga atopo wakhanam da tawle di training dugi tawri dugi kem kana deba adu training do tawri kan do training do dedicate oina tawraga di training dugi benefit to fangga condition da fajana 100% utpangam gani okay makha tarak pasina koi gi huji si junior cyclist ni ko lai ja so next senior cyclist or next level ama ka khana bagi da maktadi kari hotnari hoji akoi hoji ki handaki February ge date 23 da koi Berlin World Championship ki qualifier jare ko okay adugi that is our first step in senior akoi 100 ka 60 su da lere me koi hamada India je ado in these 2 years we have come hum hoji akoi top 18 da laeba adudi aduna ta ba koi senior da ju kitang performance better route pa ngam haujare ngamba ado hoji akoi hoji Berlin World Championship ja pa ja koi thajai ki koi top 15 and top 12 da finish tawna ba hona jagani kan up 2012 ki Olympic ki matam nina atopa country gi rider ga ju loi hoji pick ta laeba koi ju junior ga senior ga thawna ba koi hoji yai ga better place to finish tawna ba ngamna hona jagani so for that upcoming amtina nak abanina all the very best for that thank you aduga haksang di fit doina thamda ba yade ko sigi masa or any masana or so kai diet or exercise routine follow to be diet koi dum natural cha jeba naturally adum koi gi nutrition plan to pa diet adum cha jai aduga extra diet cha jagi de khoina kari gum mall gum da chaluraga extra diet gum lejar pa diet hadi protein gum na ta hadi potatoes carbohydrates makhan yam laiga adugumba saga hidi akoi weight hengalandaba yade cyclist adugi matungina nutrition plan toropodo matungina madum saga dum sa fit oin leje aduga mapalam kari gumba chatpa taraga di mapalam dadi adum outside di food chedum adi yamtina akoi ga yam chana yeba hidi kaina habada moina pi food to adum India ga hainer odi yamtina compare tawna odi moi yamti hele akoi di food ki keno de adi kitang char bazu dum yamtina nutrition yawa aduga adi koida yamtina benefit proteins yawa meat adu da yam laiga dum mapalam yamti hele si food ke matang jidari aduna koi mapalam na kari gum kem chapada dum fajana cha khotana dum mapalam du dum mai tawle okay adu akoi huji lairiba cycling ki scenario se sidaga de kai changes pur agadi hena aphaba or hogolakliba cyclisting na ju hena yamna medal lobo or win to bangam gani hena khali kai chances pura haning first of all second ho ji di khwadagi aina am phab na hajani kana habado ji Delhi the pollution level je 360 air quality level je aduga Germany de yengura gadi 20% kitane air quality adugi matik khena reba adun ta bodi gari ju hengale cycle ju ai cycle thaubiyo na ha ai ayukta kitang do ju thaubiyo ai di body ki kitang fitness oina ba aduga ikhalari ba koi Manipur gi young cyclist ge ji da hajani bodi adum hono ai di adum dena sana tawri ba do dedications oiraga adum honaraga di kai ba asoi ngam yaw ju never give up ki spirit to yaw ga di adum kam nai adum hadi live future da adum success oigani khot kani ma adum hani okay and adudina changes like ko so songi future plans to body kai le hojik 2002 2022 2024 that's adudi nang na si achieve to gena
target tawraga leirabne almost khutna lamaga leiramne so other than that atopa haidi or akoi Manipur society sida hengwai or after 5 or 10 years ICC toge kainaga khanba plans leiba kitang share to biramba ya karigumba ina Olympic asida better performance upangam bataragadi ko haidi better performance upangam bataragadi aina khanjabadi Manipur da aina club ama hange khanje khoi aina outside da sumi yeng padako moi club hangaga youngest cyclist ge samna habadu ji maximum levi retire oreba Olympic cyclist ne ma ji retire oreba ado mana hojik club ama hangdoga mana angam bagai du mateng pang do anga youngest cyclist ge je mana inkhala di magi experience gi training piraga mai tawoga hojik anga myam training taweba ado aiju mai gum tawning khoi Manipur da cyclist ki craze ba mi myam thenare boji ado mai tawoga ai gi khanjab experience share tawoga club hangdoga mai tawoga youngest cyclist ge da ai experience pi do na moibu success hoinba adu gi plan khara leji okay youngest young cyclist or adumaina panbagi matang se haizaraga hojik somna budi never give up ki spirit se leraga adum hotno haire ko so basically moina cycle si thau bahoropada kai kai challenges face tawi and especially nang de adu stage so langkhala gadi la abane ba kai kai challenges face tawi amadi challenges sing du kamaina overcome tawani kitang thambi challenges for sai kari gumba cycle je how thau gadi nasada hesitation am lakani ba ije hadi track si da thau ji kitang ki gani ba ma ji how wai fi hadi atai kem problem di leite cycle ai thau ji di dum normal thau ne ba adu ji track si da thau ba ji hesitation kitang la kani ba ki ba kai ba amai tawoga crash to salakpa solakpa kholakpa hadi bone dislocate oirakpa gumba tu saladi dum ball dislocate oigale ba khoi cycle gi yamna hadi kutu san song gi di hoji pawda injuries ta crash am thokre do major injuries kai kai leikre major injury hujik sida sona kan gi left shoulder de dislocate oiramun ai code bus ta crash tawda adu ji pudi fit ore physiotherapy gi mating adum exercise taw ko dana adum ji pudi fit ore ado kitang kitang gi pain leijari ado amai tawoga haidi amaina injury mo ore na pulap thado khadi adudi kitang yade haidi adu onka wai ji unga adu dum laaya haidi never give a spirit to adu dum laaya haidi sana bu tawgena khallaga di adum tawbo ngam gani je si adum hajani ngai kena habada smai tu bu khot pa yaga ki raga mai thado khadi because you don't want to do it ai adum yam line admai dum hajani ai kari ko ma tawning ba ta di craze am lakani mo da ma tawning kani adum hajani tawning kani ai tu ji kai gino adi ma soi do soi adi asoi ba du dagi learn ta wadam ne ba mistake tagi learn ta wadam ne ba ma masana adi adu ne dedication hainare jimina ma ta dedication go learn ta adi ma ju success oi bangam gani okay am nungai je duga Ronaldo ngasi bawda la iba journey si da success me amasi Canada credit pining ai first of all credit se khoi ma da hana adi amana wabi rakiba do adu da mo da ma hajani ko adu khoi ma gi hek pomina ba machi mane aibu yamna motivation piye ba haji kari gomba ai mabo ki swimming pan se mabo Laitonjam Ronaldo devi ko okoma gi he pomina ba machi khoi wang khaida dum pulap khoi ma ga dum homine ba adu da man ai ja motivation piye ai Delhi jang gi je adu khoi paisa nu sakar farak ta ba ji adu man dum paisa dum puthok piye ba ai Delhi jang gi je man paisa puthok piye ne dum mai ta ga yam health to gi ba khoi ja adu mangon da jo dedication pininge adu hoji ki ai gi RK Sharma coach aibu mai gi macha mani khanduna adum ai fajana loina bi ga dum ai awana lakpada man mating pange ba adu mai ta ga adu mangon da jo dedication to ninge adu ga khoi madam singa mai da gi Gotamani Devi mangon da jo dedication khadam kidik to ninge mangon da okay khoi lo selak pasidi as a guest to us so kai message pininge khoi gi society sida society sida hujik aina world championship ojari baje world champion ojari baje sumaina ora panate akoi gi coach na yamna id motivation talk leidana ado akoi coach na ma haeba aina hujik country ne ngon hujik engon da thadari ba pesa me amje id engon da 10 lakhs ki cycles kai kai chalam chat pa khot pa da pi ba pesa ja me amje one day I have to return wo I do return do government hai pesa ne return to goda banatte aina only one Olympic gold medal pi da aina haidi nga sai lo sangi ba do adu boro gum ne dum khallo na sa du da India na nongon da boro to ri ne haidi na India de boro investor in na kanon pi ga dam ne chine ba adu challenge to la ga ai jo aina khan gi bam le ba ai India da kanon madi pi ram ga chat kani na cycling ji da adu Olympic gold medal do pi ba ngam jara ga de yam hawa ga ne adu hot hot na ga ne adu gi ad maina yai gai
nasagi professions mayam laksabadu daidi nana changning line da kem hesitation laitana adum changiba adu na khwai fa boy gani kaino habada nasagi profession du changdraga di nangona hesitation am lakani ba tawning da boy tau dia da bai tau ba adu di kem kana deba kari go mana drawing da hair ga drawing da fatlaw sanga ga drawing da high level oi ga di adu ju ya laidana adu ga drawing tau da vida job macha ma tau le ga hesitation ai ji drawing hai di hai bane do to family problem adu mai khan ga no once try ai ju try tau jarak pani try tau je mai success oi ga ni khang jarak te adu ai hai yani ngam ta try tau na nasagi profession du da dum high level qualify ga ni Okay, last question in Ronaldo the lightning see Ronaldo say firm rules and regulation me am the yam illaga chapami am sumali so the rules and regulation so in tham the way they have a in the way they have a rules kadi thambi personal regulations or personal rules so na tham jaba aina hamba first of all in khan badadi ai 2000 huji ai 2020 huji ai 2020 de khan jai je social media de gi kitang lapto la jaraga ai dedications pura focus ka loina na girlfriend social leina ado adum saitam thamaga huji 2024 gi olympic gold ji da dum chumna dum chatpa si ji ne huji khan jai be okay focus okay Ronaldo na ngasi Ronaldo gi madam chillaba me amadu dagi kathopi dina nga khoi gi studio da lengbirak tuna wari matai kya sabasi yam nungai jai amadi upcoming championship pumna makida makta so all the very best thank you so much ngasi di masinong magi impact news na sandok chariba impact talk to Manipur connect with people you serve mathangi chayolda anoba personality ma pudina laksage impact news meeting taduna laibiu